Emisioni 15, pjesa e parë. Jorgos Ioannou, jeta dhe vepra. Fëmijë i refugjatëve nga Trakia lindore, Jorgos Ioannou lindi në Selanik në vitin 1927. Aty, ai jetoi fëmijërinë dhe adoleshencën, mbaroi shkollën e mesme dhe u diplomua në shkollën filozofike të Universitetit të Selanikut. Nga viti 1954, ai filloi karrierën e tij si mësues filologjie. Fillimisht punoi në shkolla private dhe paralelisht për një periudhë të shkurtër kohore si asistent në Universitetin e Selanikut, Fakulteti Filozofisë, Departamenti i Historisë të Lashtë, ndërsa në vitin 1960 ai u emërua në arsimin e mesëm publik. Gjatë gjithë periudhës së karrierës së tij arsimore, Ioannou i kushtohet shkrimit dhe gradualisht, përmes teksteve të tij, ai shpalos një tjetër imazh, atë të një shkrimtari dhe studiuesi. Përmbledhja e tij e parë me poezi, Iliotropia, Luledielli, e vitit 1954, ngjall komente pozitive dhe në të njëjtën kohë i jep mundësinë të takojë poet dhe shkrimtar, si në Selanik, ashtu edhe në Athinë. Për disa vite, pra nga viti 1958 deri në vitin 65, ai bashkëpunoi me revistën e Selanikut, Diagnosis, botuar nga poeti Dinos Christianopoulos, ku botoi poezitë e tij. Në të njëjtën kohë, botoi përmbledhjen e dytë me poezi, Tahilja Dhëndra, 1005, në vitin 1963. Nga fillimi i viteve 1960, filloi të drejtohej prozës. Kjo u pasua nga përmbledhjet me tregime Jaena Filotimo për një nder e vitit 1964, i Sarkofagu e vitit 1971 dhe i Moni Kloromia, Trashëgimia e vetme, e vitit 1974, të cilat u pritën ngrohtësisht nga kritika dhe konsoliduan emrin e tij në prozën moderne greke. Në të njëjtën kohë, Ioannou tregon një interes të fortë filologjik për traditën popullore moderne greke. Fryt i angazhimit të tij shkencor me kulturën popullore, kënga popullore, rrëfimet gojore, teatri popullor grek, ishin këto botime: Dhimotika Tragudhja tis Kinurgjas, këngët popullore të Kinurgjas e vitit 1965, ta Dhimotika Mas Tragudhja, këngët tona popullore 1966, Magjika Paramithja të Eliniku Lau, përalla magjike të popullit grek 1966, Paralogjet 1970, përmbledhja me 3 vëllime të veprave të teatrit helenik të hijeve Karagjozi dhe Paramithja të Laumas, përallat e popullit ton e vitit 1973. Ioannou i kushtoi një pjesë të madhe të punës së tij intelektuale në shërbim të qëllimeve arsimore. Ai dha një kontribut të rëndësishëm në shkrimin e antologjisë për fëmijë të shkollave fillore, në përzgjedhjen e teksteve pas periudhës së postkolonizmit për leximet neo-helenike të arsimit të mesëm dhe bashkëpunoi për një kohë të gjatë me revistën studentore Elefteri Jenja, Gjenerata e Lirë, e vitit 1976 deri në vitin 1981. Por, profesioni i tij kryesor ishte proza, të cilës i shërbeu gjatë gjithë jetës me qëndrueshmëri dhe këmbgulje. Rrugëtimi i tij si prozator vazhdon me përmbledhjet Todikoma Sema, Gjaku Yn, e vitit 1978, çmimi kombëtar i parë për prozë, Epitafios Thrinos ke Kitasmata, vajtim epitafi dhe vendburime, e vitit 1980. Në të njëjtin vit u botuan veprat e gjera në prozë, Omonia, Uniteti dhe Polapla Katagmata, fraktura të shumëfishta. Në vitin 1982 u botuan koleksionet E Fivon Kemi, Adoleshentët dhe jo adoleshent, E Fliktihora, Vendi i Ndeshëm dhe Katapakti, Kapanç. Në vitin 1984, një vit para vdekjes së tij, u botua përmbledhja e tij e fundit me prozë, Kryeqyteti i refugjatëve. Duke asimiluar në mënyrë krijuese tingujt e të gjithë këtyre zërave, Ioannou formoi personalitetin e tij autorial.
me materiale të nxjerra nga fëmijëria e tij e vështirë, nga bota e refugjatëve, nga vorbulla e luftës dhe e pushtimit dhe nga aventurat e pas luftës, ai harton agjendën e tij. Dëshmia, përvoja, rrëfimi, shprehja e ankthit dhe ngërçit ekzistencial i ushqejnë tekstet e tij. Turisti i qyteteve ku jetoi dhe veçanërisht i vetlindjes së tij në Selanik, Ioanu regjistron me saktësi dhe energji fytyrën e tyre të përditshme. Peizazhi i jashtëm zakonisht shoqërohet me endjen e tij të brendshme në hapësirën e kujtesës individuale dhe kolektive. Përshtypjet e tij, përshkrimet herë të thjeshta e herë të zhytura në atmosferën poetike, vëzhgimi delikat, komenti, shkrimi pa pretendime, rikujtimi i së shkuarës, por edhe përshkrimi i së tashmes, e drejtojnë në mënyra të reja organizimi të materialit tregimtar. I çliruar nga tirania e mitit dhe e komplotit qendror, ai kompozon incidentet që rrëfen dhe skicon fytyrat e tij, persona real, imagjinar ose forma të takimeve të rastësishme të kapura nga thjerrsat e tij, duke shkatëruar kështu sekuencën kohore dhe narrative të tekstit. Në emisionin e sotshëm do të dëgjoni 2 fragmente nga veprat Togala, Qumshti dhe Omihli, Mjegulla. Në tregimin Togala, Qumshti, Jorgos Ioannou përshkruan jetën e përditshme të njerëzve gjatë pushtimit gjerman në Greqi gjatë viteve 1921-1944. Dëshmia, përvoja dhe rrëfimi ushqejnë të gjitha tekstet e Ioannou, rrjedhimisht edhe Togala, Qumshti. Dëshmia është një kujtim i autorit që lidhet me një ngjarje të veçantë historike të konfirmuar nga burime të tjera. Buletini, në të cilën thuhet se njerëzit gjatë periudhës së pushtimit blenin mallra të cilat ishin në mungesë me një lloj karte të veçantë. Në të njëjtën kohë, dëshmia e narratorit për njerëzit që vdisnin nga uria dhe braktiseshin në rrugë përbënte sakrilegj. Mëtej, dëshmi mund të konsiderohet së pari referenca për grevën e paraluftës dhe vdekjen e grevistëve dhe së dyti kujtimi kontribut i rëndësishëm i kryqit të kuq në shpërndarjen e ushqimeve. Në të njëjtën kohë, jeta lidhet me përvojat dhe kujtimet e autorit nga pjesëmarrja e tij personale në ngjarje, ashtu siç paraqiten dhe tregojnë në këtë vepër. Ngjarja qendrore eksperimentale këtu konsiston në ndërprerjen e shpërndarjes së qumshtit dhe mënyrën se si ky fakt ndikoi në psikikën e narratorit. Qëndrimi rrëfyes i narratorit vihet re në ato pika ku ai flet për veten, për mendimet, aspiratat, ndjenjat dhe nevojat e tij, si për shembull në paragrafin hyrës, ku paraqitet qëndrimi i tij ndaj qumshtit. Në përgjithësi, vepra pasqyron bioteorinë personale të Ioannou dhe kritikën e tij ndaj ngjarjeve dramatike të pushtimit. Konkretisht, trajtohet tema e martirizimit të njerëzve të asaj kohe nga uria dhe varfëria dhe haresa e brezave të mëvonshëm ndaj tyre. Rrëfimtari vëren me hidhërim se sakrifica e këtyre njerëzve ishte pakthim, pasi nuk ka asnjë nga ata të gjallët, përfshirë edhe veten, që t'i kujtojnë dhe t'i nderojnë. Ky qëndrim tregon parasitgjithash mungesë respekti ndaj të vdekurve, ndërsa në të njëjtën kohë është evidente shturja morale dhe mungesa e humanizmit të njeriu të pasluftës. Në tregimin e dytë të shkurtër, Omihli, Mjegulla, Ioannou lë mënjan kujtimet nga fëmijëria dhe rinia e tij dhe na tregon për dashurinë e madhe që ka për Mjegullën, që shpesh mbulon Selanikun. Është në thelb një rrëfim personal i autorit, i cili ndoshta i mungon qyteti i tij dhe kujton një nga elementet më të dashur të tij. Si Mjegulla, ashtu edhe vesa, pra uji, mbi çatit kur moti ishte i ftohtë, janë elemente karakteristike të qytetit të autorit që i kujtojnë atij kohët e hershme, kur prania e vesës nënkuptonte për banorët që lakrat në arat të tyre do të bëheshin edhe më të ëmbla. Ndryshimi që sillte Mjegulla në qytet ishte një arsye kryesore pse Ioannout i pëlqente aq shumë të ecte nëpër qytet, pasi ai nuk mund të shihte qartë rreth tij dhe gjithçka merrte një tjetër kuptim. Ndërtesat shumë katëshe, që janë simboli i jetës moderne,
dhe që duken veçanërisht shqetësuese për të moshuarit që ishin mësuar të jetonin në qytete me shtëpi të ulta, madje edhe ato marrin një pamje të bukur në peizazhin e trubullt të krijuar nga mjegulla. Duke qenë se dukshmëria në mjegull është shumë e kufizuar, çdo figurë njerëzore që sheh autori i sjell në mendje një mik apo një të afërm të humbur prej kohësh gjatë gjithë atyre kohrave të vështira që ai kaloi duke u rritur. Autori zhytet në një botë kujtimesh dhe nostalgjie, duke vëzhguar hijet e të vdekurve, të cilat vetëm në një atmosferë të tillë ndjellëse, si ajo e krijuar nga mjegulla, mund të bëjnë të ndihet prania e tyre. Το γάλα. Γάλα έχω χρόνια να πιω. Μου λένε πως τα πεχθάνονται κυρίως οι μπεκρίδες. Μισώ κατά βάθος τους μπεκρίδες και τα πιωτά. Πολλούς παρόμοιους τύπους είδα στη ζωή μου και τους συχάθηκα. Είμαι εξαιρετικά ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Τον καιρό της μεγάλης πείνας, το γάλα, μαζί με μερικά άλλα τρόφιμα, ήταν η μεγάλη ιδέα μου. Δεν ξέρω πώς έγινε και τώρα το έχω ξεχάσει, χωρίς όμως να πάψω να το σέβομαι ως κάτι το ιερό. Η λησμοσύνη μου αυτή δεν οφείλεται στα πιωτά. Παραχόρτασα ίσως, και δόξα τω Θεώ δεν έχω για πολλά χρόνια αρρωστήσει. 3 ή μάλλον 2 φορές μας έδωσαν όλο και όλο τότε γάλα με το δελτίο. Την 3η φορά πήγα, αλλά ματαιώθηκε η διανομή. Πήγαινα σε ένα γαλατάδικο μακρινό στην άλλη άκρη. Το μοίραζαν απόγευμα. Έπρεπε όμως να πας να πιάσεις ουρά σχεδόν από το μεσημέρι. Θυμάμαι πολύ ζωηρά την 3η και τελευταία μετάβασή μου στο ελεεινό αυτό γαλατάδικο. Έφτασα νωρίς εκεί και μπήκα αμέσως στην ουρά, που ήταν κιόλας μεγάλη. Το χτεσινό πάθημα πολλών είχε γίνει μάθημα σε όλους. Το στρίμωγμα εξαιτίας και του κρύου όλο ένα μεγάλωνε. Ο γαλακτοπόλης όμως δεν φαινόταν να ανοίξει το γαλατάδικο. Στο μεταξύ έγιναν κανένα 2 επεισόδια λόγω της στενής επαφής μας. Παρόλη την πείνα, όπως τα θυμούνται ελπίζω πολύ, άνθιζε και λουλούδιζε τότε στους ουρές το κολλητήρι. Κάποια στιγμή ο γαλακτοπόλης με το καρότσι του φάνηκε. Έρχονταν όμως πολύ γρήγορα και τα γκιούμια χοροπηδούσαν. Σαν έφταξε κοντά μας φώναξε «Χύθηκε το γάλα στο δρόμο!» Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Έλεγαν άλλωστε πως είναι ταγματασφαλίτης, τη νύχτα γυρνούσε και σκότωνε. Διαλύσαμε περίληπη την ουρά και πήραμε τους δρόμους. Ήταν φανερό πως είχε τελειώσει και αυτή η υπόθεση. Ήμουν απαρηγόρητος. Στο γυρισμό άλλαξα δρομολόγιο για να μην ξαναπεράσω από κάτι πεθαμένους που είχα δει πρωτήτερα. Τους είχαν παρατήσει ποιος ξέρει γιατί. Εκεί που αρχίζει σήμερα η έκθεση και ακριβώς στο σημείο θαρώ, όπου τώρα υψώνεται το τεράστιο μοντέρνο γλυπτό που εκφράζει, καθώς λένε οι ειδικοί, την αιώνια ορμή του ανθρώπου για πρόοδο και ανάταση. Ήταν ένα μεγάλο ορθογώνιο κασόνι και τους είχαν μέσα πρόσωπο με πρόσωπο. Επιστρέφοντας αργά από άλλους δρόμους, γρήγορα ξεχάστηκα και άρχισα όπως συνήθως να ονειρεύομαι φαγητά. Τα φαγιά που τρώγαμε τότε ήταν κάτι απίστευτα πράγματα. Όλα έμοιαζαν με κάτι το προπολεμικό, μα κανένα δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Θα ρίσκε το παν ήταν να διατηρηθεί η ονομασία. Για το κατσαμάκι όμως, ονομασία ευγενική δεν βρέθηκε. Θα άξιζε να γραφτεί μια μελέτη για τα φαγιά της κατοχής. Δεν αποκλείεται μερικά να γίνουν και της μόδας, όλα να τα περιμένεις. Τα πιο πολλά είχαν για βάση τους το καλαμπόκι. Είναι μυστήριο πράγμα από πού ξεφύτρωσε ξαφνικά τόσο πολύ καλαμπόκι. Ακόμη και στις εκκλησίες αντίδωρο καλαμποκίσιο μοιράζανε. Όλοι έσπευδαν να πάρουν. Θυμάμαι ένα σωρό γωνιές που είδα ανθρώπους να πέφτουν. Περνώντας τους ξαναφέρνω στη μνήμη μου λέγοντας μια ευχή. Αν ήμασταν άνθρωποι, θα έπρεπε σε μερικά έστω σημεία να υπάρχει κάτι, ένα σημάδι για μαρτυρία και υπενθύμηση. Σε μια μεγάλη απεργία προπολεμική, εκεί όπου είχαν πέσει απεργοί, πάνω στα ξερά αίματα, οι φίλοι τους και σύντροφοί τους είχαν βάλει από μια τραγιάσκα και ένα κουλούρι. Σχεδόν αμέσως βέβαια εξαφανίστηκαν αγρίως όλα αυτά. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει στους δρόμους αυτής της πόλης. Νομίζω πως με έχουν σώσει τα όνειρα. Τα οράματά μου μάλλον. Τότε με είχε πιάσει μεγάλη μανία με το γάλα και το κακάο,
Φανταζόμουν καζάνια ολόκληρα μεγάλα και κακάο να τα ανακατεύω με μια τεράστια ξύλινη χοντρή κουτάλα και να με τυλίγει η θεσπέσια εκείνη η ευωδιά. Έριχνα βέβαια μέσα και άφθονη ζάχαρη, γνήσια, όχι ζαχαρίνη, που τόση ζημιά έκανε στην ερωτική ικανότητα πολλών. Ανεβοκατέβαζα συνεχώς τις δόσεις, ώσπου στο τέλος μπούχτιζα, βαριστομάχιαζα σχεδόν, από τα τόσο βαριά πράγματα που έτρωγα με το νου μου. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ευτυχώς μας μοίρασε μερικές φορές από όλα αυτά τα πράγματα. Τι έγιναν άραγε όλοι εκείνοι οι σεμνοί ξένοι, που με τόση κρυφή συγκίνηση κοίταζαν εμάς τα παιδιά, όταν πηγαίναμε να πάρουμε τα είδη. Πολλές φορές τους πρόσεξα να μου ζυγιάζουν πολύ παραπάνω, κάνοντας μάλιστα και τον αυστηρό. Όλοι τους έχουν λησμονήσει. Αν σκότωναν ανθρώπους, θα ήταν σήμερα πασίγνωστοι, ίσως και δοξασμένοι. Αλλά τι να μας κάνουν τα τρόφιμα του Ερυθρού Σταυρού. Η τροφή ήταν μια καθημερινή υπόθεση που μόνο μια γεμάτη αγορά μπορούσε να λύσει. Γι' αυτό και εγώ είχα καταφύγει στη φαντασία. Χρόνια και χρόνια, και όχι μονάχα στην κατοχή, τέτοια ήταν τα νεανικά μου όνειρα. Όλο για φαγιά, για ψωμιά, για ρούχα και παπούτσια. Δεν μου έμενε δυστυχώς καιρός ούτε η κμάδα για πράγματα υψηπετή και λεπτεπίλεπτα. Αργά το διαπιστώνω, τι κρίμα. Ενώ κάτι συνομιλική μου από χωριά ή πλουσιόσπιτα είναι σήμερα μέχρι λιποθυμίας λεπταίσθητη. Και την ντροπή. Ακόμα και μπλαζέδες. Φυσικά παρόμοια όνειρα έκαμνα γυρνώντας στο σπίτι μετά από εκείνο το γάλα. Είχα τελείως αφαιρεθεί μες στους αχνούς και τις ποσότητες. Όταν όμως άρχισα να ανεβαίνω τα αναρρύθμιτα σκαλοπάτια του σπιτιού μας, κόπηκαν τα ποδάρια μου και τα όνειρα. Πώς θα τους το πω τώρα? Δέχτηκαν την είδησή μου με ψυχραιμία. Είχαν στο μεταξύ λάβει μια ανίποτη χαρά. Κάποιος είχε δει να περνούν από την Εγνατία κάρα φορτωμένα με άλευρα. Αυτό σήμαινε πως την άλλη μέρα θα μοίραζαν οι φούρνοι μπομπότα. Πήρα θυμάμαι το δελτίο και μέτρησα. 13 ολόκληρες μέρες είχαν να μοιράσουν οι φούρνοι ψωμί. Σχεδόν ντρέπομαι που το λέω. Το χαρμόσυνο γεγονός έπρεπε να πανηγυριστεί καταλήλως. Μάζεψα τα παιδιά της γειτονιάς και σε μια αποθήκη παίξαμε το βραδάκι Καραγκιόζη. Παραστήσαμε σε δική μας διασκευή την κωμωδία «Ο Καραγκιόζης Μάγερας». Εγώ ήμουν ο Χατζιαβάτης. «Από γλυκίσματα ξέρεις, Καραγκιόζη μου?» ρωτούσα εγώ. «Στα γλυκίσματα είμαι και εφευρέτης μάλιστα», έλεγε εκείνος. «Εγώ είμαι αυτός που ανακάλυψε εκείνη την ωραία χαρουπόπιτα στην κατοχή». «Δεν το έχω φάει αυτό το γλύκισμα ποτέ μου», έλεγα εγώ γλυκόφωνα. «Δεν θα ήσουν εδώ στην κατοχή?» «Όχι, Καραγκιόζη μου, ήμουνα ταξίδι στην Πορτοκαλία». «Εάν έτρωγες, χατζατζάρι μου, θα σου έμενα ανάμνηση σε όλη σου τη ζωή». «Μα τόσο νόστιμο ήταν, βρε αδερφέ?» «Να σου δώσω να εννοήσεις, χατζατζάρι μου. Έτρωγες την πρώτη μπουκουνιά, εγούρλωνες τα μάτια. Έτρωγες τη δεύτερη μπουκουνιά, ετίναζες τα ποδάρια. Έτρωγες την τρίτη μπουκουνιά, έπεφτες αναίσθητος κάτω. Ερχόσουν μόνος και σε παίρνανε 4. «Και γιατί έμενες αναίσθητος, Καραγκιόζη μου?» «Από την οστιμάδα του γλυκίσματός μου». «Μπράβο, Καραγκιόζη, τα συγχαρητήριά μου». Γελούσαν. Ξεκαρδίζονταν τα παιδιά οι φίλοι μου, παρόλη τη λόρδα που μας τυραννούσε. Τώρα, όσοι από αυτούς έχουν σωθεί, είναι λαμπροί οικογενειάρχες, πολύ ανώτεροι από τους πατεράδες τους. Ούτε μπεκρουλιάζουν, ούτε ρεμπελεύουν όπως εκείνοι οι γερομπαμπαλίδες. Συνήθως όμως πάνε συλλογισμένοι και μελαγχολικοί. Μείναν ανεξίτηλα εκείνα τα βάσανα και οι εξάρσεις. Και κάθε φορά που συμβαίνει τίποτε το ύποπτο, αφού τους βλέπω πρώτα να αγωνίζονται από όλους πιο συνειδητά, τους συναντώ αργότερα, σαν μπάρι κάμψη, μες στα μπακάλικα και τα φουρνάρικα να αγοράζουν με αγωνία συγκράτητη ό,τι βρούνε μπροστά τους. Ακόμη και πράγματα που οι νεότεροι τα θεωρούν περιτά. Κι εγώ φυσικά το ίδιο κάνω. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε χωρίς αποθέματα τροφίμων στο σπίτι. Όλοι τα θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες. Είναι που φοβόμαστε κατά βάθος πολύ. Έχουμε διδαχτεί στο πετσί μας πόσο εύκολα και ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθεί μια παντελής έλλειψη. Ξέρουμε πως όλος αυτός ο κοσμάκης, που τώρα χοροπηδάει και χαχανίζει μες στην ξενιασιά, μπορεί με μια αναμπουμπούλα να αρχίσει αφάνταστα σύντομα να υποφέρει,
ή και να πεθαίνει ομαδικά από την πείνα. Ο Θεός να μην το ξαναδώσει.